Maluleka wahamba ku-Kaizer Chiefs, i-Kaizer Chiefs igijimisa i-league, igijimisa yona ne-Mamelodi Sundowns, kodwa i-Mamelodi Sundowns yamsayina yamthatha ku-Kaizer Chiefs i-league ingakapheli. But-ke ziningi-ke iy'tori zale nto le. UGeorge Maluleka uthi yena i-Kaizer Chiefs wakhuluma nayo azange i-renew i-contract yakhe. UGeorge Maluleka sikhumbule ukuthi i-Kaizer Chiefs yamdedela ngoba yayikwatile noma yayicasukile ngendaba yokuthi bagijimisa i-league yena kanti ukhuluma ne-Mamelodi Sundowns, same team le egijimisa i-league nayo yabo, ababanga i-league nayo. Okay, namhlanje into eyenzakalayo kule y'nsuku uma ungena ephejini laka-George Maluleka leli la ku-Twitter, njalo ubhala nge-Kaizer Chiefs, ukhuluma nge-Kaizer Chiefs, uphosta nge-Kaizer Chiefs. Isikhona isithombe ake asifaka nje ey'nyangeni ey'dlule sokuqala ethi usuku lakhe lokuqala laphana ku-Kaizer Chiefs, iy'thombe wakhipha lezo y'thombe ukuthi kwakunjani yabo. Esinye-ke khona nalaba bese-Afrika yena no-George Libisi, iy'nto ey'njalo. So ama-fans we-Kaizer Chiefs nanamhlanje awakaxoli, ayamthuka njalo meveza izinto ze-Kaizer Chiefs, bathi why kungani ungakhulumi ngoMamelodi Sundowns ngoba udlalela ama-team amaningi yabo, ngoba kuney'londa ngaphakathi kuma-fans we-Kaizer Chiefs ezingakapholi ngempela yabo, kunamanxeba kubuhlungu ngempela ukumbona uGeorge Libisi ekhuluma nge-Kaizer Chiefs. Ngibona iy'hlwele ze-Kaizer Chiefs le ndlela ezimphendula ngayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana, especially lapha ku-Twitter, ngoba uyathanda impela ukukhuluma nge-Kaizer Chiefs noma ukuveza iy'thombe noma ukukhipha iy'thombe zakhe eku-Kaizer Chiefs yabo. Kwamanye ama-team nje akakunaki lokho ngoba i-Kaizer Chiefs i-biggest team in the country in terms of i-fan base. Wabalimaza kakhulu i-Kaizer Chiefs ngoba at that time i-Kaizer Chiefs beyibhilde i-team around uGeorge Maluleka laphana esiswini yabo, and one of the captains i-Kaizer Chiefs at the time ngasikhathi ahamba asuka laphana ku-Kaizer Chiefs. Yayinzima kakhulu indaba kaGeorge Maluleka uma uyibheka. Ngiyazi ukuthi umuntu vele uyaxolelwa bafowethu, but uma ubheka indlela ahamba ngayo, nanokuthi angeke uthi i-Pirates, njengoba i-Pirates beyilwela i-league nama-Mamelodi Sundowns, akuthiwe vele ba-close ukuthi noma ngabe ubani angayiwina i-league between bona. Asithi uRelem Mofokeng namhlanje unegotiator ne-Mamelodi Sundowns mhlawumbe uqala ukunegotiator nayo ngoJanuwari, or behind closed doors bafihlele i-Orlando Pirates ngoba i-contract yakhe seyizophela uRelem Mofokeng yabo. Bam-ofarile entsha but uyadileya ukuyisayina, nanokuthi mhlampe yena nje sebayamdonsa ngalena ku-Mamelodi Sundowns. So yiyo into ecasula iy'hlwele ukuthi mfethu asimind ukuthi whatever bowungahamba, but-ke the way waconducta ngakhona lento yakho ne-Mamelodi Sundowns ukuthi wena sigijimisa i-league, uyabona kunzima yabo, kuyakhupukela ngempela. Thina sifuna ukuwina i-league, wena emva kwethu ukhuluma nale team le esilwa nayo, esibanga nayo i-league. Kusho ukuthi wena kahle kahle uyasiphithreya mos wena, usigwaze move cause udlalela thina, kodwa manje isitha sethu phela labantu laba esilwela nabo i-league. Noma kuthiwa-ke ukhulumile nabo noma uyafuna ukuya kubo, khuluma isizini mayiphelile, maseyiphela focus kule nto le esiyigijimisayo okwamanje yabo. Kaizer Chiefs went on to lose i-league last day of the season after idlala neBaroka. Ngicabanga ukuthi kwakora uKhambule if I'm not mistaken, or whatever nje bambiza uLord bani ngiyalikhohlwa igama lalela defender, but walishaya phakathi nge-free kicking. So i-Kaizer Chiefs yayiluza kanjalo-ke i-league yabo, last game of the season. George Maluleka mabambheka ama-fans we-Kaizer Chiefs akhumbula leya moment, and ubathunuka kakhulu ngoba manje uphosta nge-Kaizer Chiefs, iy'thombe aku-Kaizer Chiefs. But-ke angiyazi le ndaba yaka-George Maluleka inzima kakhulu ngoba njengoba ngisho ukuthi iy'nhliziyo gayibose ngaphakathi kuma-fans we-Kaizer Chiefs abakaxoli, and ezinye iy'londa bafowethu apholi. Danko bafowethu.